Kok bimoli. Apa aja bimoli? Bibir mancung sekali. Oh gitu kan. Ini sudah. Abak rako silama, agen cuko silapa, akoro di bibere nutal. Gimpe kok. Inak ke din ko undang-undang riolo. Apa ada tuh penghuni di kau? Dongonan na kayo sinigi. Siapa bentak totoro riboko. Ya si Romano. Una tanya untuk jampo jago. Orang tampang ini. Apa itu orang tampang? Masa kayak musik. Apa? Abak rako silama, agen cuko silapa,
salanga. Ih, parekan ketumpang parape. Siaga, tak marah buntala. Sungguh, bejana, bejana. Oh Saso, kurus batu permalaka haji, kasihan dulu. Amat nasan namaku niat zaman laka sungke nian leni KTP-ku ucapkan tomi arengku ure inak kelan jama koma Langireng tu, nyala maka pepeku, nyala limaku, apa kore? Syukur makin tu. Jama-jama ngapa ada? Mekong tu naon jam-jamanku. Oh, jama-jama buku kapan? Belum nerima maka haji. Dek mau pertanyaan apa? Tumpang parate, panduk marah salah. Ah, terpaksa nih kepada kamu mama kalau warap. Udah. Oh Saso, kurus batu permalaka haji, kasihan dulu. amat